ahadi waliahidia Mungu. Wamesahau ahadi waliahidia Mungu. Wamesema akiwatoa katika mateso, lakini hawatamtumikia. Shida kabisa. Wamesema akiwatoa katika mateso watamtumikia. Lakini leo wamesahau yote. Lakini leo ndugu yangu, lakini leo wamesahau yote. Lakini leo ndugu yangu, wamempatia mkongo. Dhambi hiyo jamani. Hivyo ndivyo wanadamu walivyo. Hivyo ndivyo wakati wako katika shida, ndugu yangu, huwa wanasema Mungu we, ukinitosha katika mateso haya, mimi niko tayari kuachana mambo yote ya dunia nikutumikie. Hurumia watu wako Mungu, japokuwa ni wanadhambi. Ona jinsi wanavyoteswa na dunia. Naomba msamaha, Mungu wasamehe. Wakati wa furaha wanadamu hawajui kwamba Mungu yupo. Hurumia watu wako Mungu, japokuwa ni wanadhambi. Ona jinsi wanavyoteswa na dunia. Naomba msamaha, Mungu wasamehe. Acha kudanganya Mungu, acha kudanganya Mungu, sababu Mungu sio mwanadamu. Mungu ni Mungu tu. Kama leo umekumbwa na shida, kisha unadanganya Mungu, ukitoka ndani ya shida utamtumikia. Wakati unatoka ndani ya shida, unasahau yale yote uliyeahidi. Shida kirudia tena, utamwambia Mungu nini? Utamwambia nini? Ninachokushauri, fikiria mambo ya kwenda mbinguni, ili utumike kwa wema na roho. Hapo Mungu atakuwezesha katika kazi zote unazo, na shida zote utazipata. Mungu ndiye atakuokoa ndani yake. Hurumia watu wako Mungu, japokuwa ni wanadhambi. Ona jinsi wanavyoteswa na dunia. Naomba msamaha, Mungu wasamehe. Waomba Mungu yeye. Hurumia watu wako Mungu, japokuwa ni wanadhambi. Ona jinsi wanavyoteswa na dunia. Naomba msamaha, Mungu wasamehe. Kama hayo yote yanafika kwa ajili tunamdanganya Mungu, fikiria sasa njia ya kwenda mbinguni, wachane na hayo, sababu njia ya kwenda mbinguni